یکوتا ٹوٹ پیتر اس تاجدارس یاو بے دردی سان شہید کرن یوس تاجدارس باڑی گاڑ اس نا یوس مینس نبی علیہ السلام از باڑی گاڑ ہمدرد پیتروس محبت کرن وول پیتروس بڑ بار پہلوانوس حضرت حمزہ طاقتوار یمس خدایان عرشس پٮ۪ٹھ لیوٚکھ حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسولہ حمزہ چھُ خدای سُنٛد بیٚیہِ نبی سُنٛد شیر یہ کیا شو امس خدا دپن شیر امس خدا دپن طاقتوار سچ حمزہ یوہی حمزہ آو جنگ احدس مز بے دردی سان شہید کرن آوا یہ چوا یوہی حمزہ بے دردی سان شہید کرن فرماون جنگ احدس اندر یہ لڑن گو حمزہ یوتا طاقتوار پیتر حمزہ امی پائی بڑس نبی سید بدل کافرن سید جنگ کرمت کافرن سید لڑ کرن ابو جہلس دتن تیوت مار خون پھاٹنون ابو جہلس تمی ہکنو واپس کہین ونت دپن کیازِ حمزہ چھُ بہادر حمزہ چھُ جنگ احدس مزہ حمزہ گو لڑن فرماون یہ چھُ پکر أکِس کَنہِ نزدیٖک سایلس بِہِتھ واشی یہ اس قتل کرنے کے ارادوں حضرت حمزہ دا برو واشی وہ تھود ام تجھ تلوار پیدکن چلاون حضرت حمزہ وار کرنس فرماون شہید گو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ تاجدار سو پیتر گو شہید یہ نبی سود محبت کرن وول پیتر یہ نبی سود پالوار پیتر کیا گو آئی خدایا دپن تاجدار سج ودن کرک نیرت مینس نبی سج ودن کرک نیرت پیتر اوسنا صحاب دپن یوت چن تھد وچمت اس نبی زہ ودن یوتا پنس پیتر سندس شہادتس پٹ سن نبی ووت تاجدار چھُ ودان دپن یا بے دردی سان شہید کرن وۄنۍ کتہِ احدس فرماون شہید کرن پتہ آئی اہندس جسمس ٹکڑ کرن کان آئی الگ کرن أچھ آئی ژٹن نڑِ آئی ژٹن واریاہ ٹکڑ گئی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون ام پتہٕ لاجے ہندا دپن سۄ تہِ ٲس یِمنٕے سۭتۍ تٔمۍ کوٚڑ سیٖنہٕ کوٚرُن چیٖر أنٛدرٕ کوٚڑُن دِل سُہ دِل لاجوُن ژاپُن مگر ہیوٚک نہٕ امہِ ہندان سُہ تہِ ژٲپِتھ تاجدار ودان اوٚش تراون میون تاجدار فرماون یُتھُے ودان حضرت صفیہ یہ چھِ میٲنِس نبیَس پوٚپھ کیا چھس صفیہ ٲس میٲنِس نبیَس پوٚپھ أمِس حضرت حمزہ ٲس بیٚنہِ کیا ٲس بیٚنہِ أمۍ ییٚلہِ بوٗز حمزہ آو احدس منٛز کیٛاہ کرنہٕ دپن نبی سٕنٛز پوٚپھ درٛایہِ حمزہ سٕنٛز بیٚنہِ درٛایہِ فرماون یہِ چھِ دون دیوان گٔمٕژ مجنوٗن گٔمٕژ یہِ چھِ ودان تتہِ تاجدارس لٔج پتہ اورٕ چھم پوٚپھ پکان ودان اورٕ چھِ حمزہس پنٕنۍ بیٚنہِ پکان ودان میٛٲنۍ نبیَن کوٚر آلو حضرت زبیرس ودان دوٚپُن ہو زبیر تلے یوٗرۍ ول اورے موج سۄ رُکاوُن تٔمِس مدد دِتھ یور یِنہٕ ہتا زبیرو جلدی گژھتو یہ کرتو کام یہ رکاون تٔمِس کتیو گژھِ یہِ پننِس بٲے سٕنٛدۍ یِم لاشہِ ہٕنٛدۍ ٹُکڑٕ وٕچھِنۍ کتہِ گژھنس برداش
ساو دیواریا تمس ناو روزی آفتاب حضرت زبیر گو کھڑا یہ گو پنی ماج صفیاس دپن یہ رکوون دپن یتی کر قیار دپن صفیان چلو امس دھک حضرت زبیر پیو پتھر مگر زبیر انتظالو دپن اے موجائی ننائی ونوی پان ننائی ونوی پان حدث تل کے ونوی دپن باشو زی نبیان دپن امس دپن تیرک میں دب نبیان یہ رکاون دپن صفیہ پوپر کے ایتھی اتونن اطاعت رسول اتونن اطاعت رسول یہ رکے ایتھی وین چھس یا پر بوئی گمت شہید لگڑ کتا چھا یہ چھوا بوئی گمت شہید وینیو پینین گیسا برداشت ایک در پوچھو پینی مرن بوئی کتیو گیسی پینی برداشت کتیو گیسی مز پینی برداشت دپن یہ رکے اطاعت کرن کیا کرن پتائی وار وار کریخ دیسن امس تاجدارس دنائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرد مہربانی وعد چھوسے کرن بوعد نکیا او تاجدارو امت کی کم خارو شفیق رفیق نبیو بنا چٹائی پلو بنا کرینو حدث بنا زبادئی میری محبوبو بنا بدئی تل کیا کرے تفن باز وشان وین لاشتک لڑ پانن بوئی باز وش امیش جسمز گمیت امیش جسمز گمیت ٹکڑ بوزو جوانو خدا سز رحمت تو وشو فرماون جسمز چیز بچارز گمیت ٹکڑ ادو وینی فرماون دپن اے پفائی پاکی بروکوئی نائی پروائی مگر یہ نائی وجک یہ نائی پلو چٹک یہ نائی نو کرک دپن صفیہ گئی ات تولن اوش ویسی ویسی نا بینی کہتے گئے برداشت ات ڈولن پت دپن بایو چوہن آخک تانا کری خدایان قبول بایو چوہنا کختانا کری خدایان قبول یہ پہلوان پیتر میون نبی علیہ السلام چھو ودن چھنے تاجدار چھو چشموش تاوا صحابی چھو ودن بوزن روم چھوز دپن جبریل گاس جلدی تبوز کم پر یہ چوئی میں لکھمت عرشس پر کہہ دیر اسد اللہ واسد رسول اللہ یہ خدا است نبی سن شیر سکو شو حضرت حمزہ ونی وحشین قتل اس کرمت اس گرون کام پد کلامی کیز وحشین اون پد ایمان ایمان یلی وان قتل کر ونیو تاجدار سائی سجی وورت بیو پنون پیتر یاد سجی وورت تاجدارن دب یل شہید گو پد واتنا اخلاش ام پد دپن میون محبوب دپن لاش سڑیو کتی دپیس حضرت اتناز چھئی حمزہ سنز لاش یوان ایتھئی اتناز یوان حمزہ سنز لاش ایتھئی دپن سیرنی ایسی ودن ویلی حمزہ اسما اوسی کان تاجدار سوس علی المرتضی بیوسوس یوہی کم خار پیتر بیائی ساری مخالفت کرن تاجدارو توش دپن وائی خدایو سیرنی شو ودن ویل مگر مینس پیترس چنکان ودن ویلی چو نبی ودن امسی ودن وولا چنکان کیتیا چی یم بنی می دینز دشمن یمو لوگ اوتانی اوسن تھاید ودن منہ کیا اوتانی اوسن سکو پتہ دپن تاجدار دوائی مینس پیترس چن ودن وول کان یہ ون پیتر کور شہید تاجدارس تاجدار علیہ السلام گوس نائمز گس ناراض گوس نا تاجدارن سوز اقصابی دپن اتا وفادارو جلدی گس امیس واشی ازدب کیا زمانہ دپس والا اگر یک اسلام کرے قبول گناہ کری خدای معاف
اگر اسلام کرک ایکسپٹ گناہ کری خدای معاف اگر اسلام منک خدای کری گناہ معاف دپن ییٚلہِ یہِ گوٚو اورٕ چھُ ونان یِہوٚے واشی أمِس صحابیَس دوٚپنَس کیٛاہ پتہ مےٚ کیٛاہ دلیٖل مےٚ کَرِ خدای معاف سُہ کتہِ کَرِ معاف تاجدارن فرمو صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء دوٚپُن شرک کرن وٲلِس گژھِ نہٕ معاف کٔمِس خدایس شریٖک ٹھہراون وٲلِس گژھِ نہٕ معاف باقٕے خدا ییٚمِس یژھِ تٔمِس کَرِ معاف واشی چھُ دِوان جواب دپن گو یہ خدایس اختیار ییٚمِس یژھِ دِیس معٲفی تٔمۍ زن نہٕ یُسٕے مےٚ معٲفی دیُن تٔمۍ زن نہٕ دِژٕے مےٚ معٲفی اسلیے بہٕ اَنہٕ نہٕ ایمان ہتس بہٕ نہٕ اَنہٕ ایمان صحابی آو واپس دپن میانہِ نبیو سُے دپن تٔمۍ تہِ نہٕ دِژٕم تٔمۍ زن نہٕ دِژٕم معٲفی تاجدارن دوٚپُس دوٚیِم آیات دوٚپنس اِلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما دپان صحابیو گژھِ جلدی دپوس یُس رٕژ عمل کرِ یُس نیک عملہٕ خداے چھُ تٔمۍ سٕنٛدۍ گۄناہ تبدیٖل کران ثوابن واشین ووٚن اتھ تہٕ دوٚپنس اتھ چھُ شرط نیک عملہٕ کرنہِ مےٚ زن نہٕ ہیٚچ کٔرِتھ اتھ پٮ۪ٹھ چھا بروس مےٚ زن نہٕ اسلیے بہٕ انہٕ نہٕ ایمان یا واپس دپن دُبانیو سُے چھُے دپان اتھ پٮ۪ٹھ چھا بروس تاجدارن سوٗزُس یِہوٚے آیت ڈٲلۍ یۄس نبیَس ساروی کھۄتہٕ ٹاٹھ یِہوٚے سوٗزنس کیٛاہ دوٚپنس نیرٕ صحابی واپس قُل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ یا تاجدارن سوٗز ڈٲلۍ ہتمو گژھِو نا اُمید کنہِ رحمت دپن واشین پاو کلمہٕ پرنہِ تھوٚپ دِ یہِ ژاو اندر صحابی چھِ پیرادٲری کٔرِتھ صحابیو کٔر دربار محبوب کرہونا قتل دوٚپُن مو کٔرِہُس کیٛاہ أمۍ آو پوٚرمُت کلمہٕ أمۍ آو اوٚنمُت مُسلمان کٔمۍ کیٛاہ بنیو مُسلمان أمۍ آو پوٚرمُت کلمہٕ مو ؤنِہُس کیٛاہ اَمہِ پتہٕ چھُس تاجدار دپان ولو ہتا واشیو ولا پیو مےٚ برٛونٛہہ کَنہِ مےٚ وَن تو گۄڈٕ اکھ کتھا سُہ کِتھ کٔنۍ کوٚر تٔمۍ پیٚتُر شہیٖد سُہ کوٗتاہ کوٚر تٔمۍ دوٚپُن محبوٗب مےٚ کتہِ حظ اوس یہِ اراد بہٕ کرن سُہ شہیٖد لالچہِ منٛز آوُس بہٕ حظ آوُس لالچہِ منٛز مےٚ حظ کرِ واریاہ غلطی دپان یہِ چھُ اورٕ ونان مےٚ کیٛاہ کیٛاہ کوٚر تہٕ نبی چھُ ودان ہُہ چھُ ونان مےٚ کیٛاہ کیٛاہ کوٚر پیٚترس تان کِتھ کٔنۍ گٔے الگ الگ میون نبی چھُ چشمو تراوان اوش میون نبی چھُ ودان پتہٕ کیٛاہ ووٚننس دوٚپنس کلمہٕ پوٚرُتھ تہٕ مُبارک بننے ہتا کلمہ پوٚرُتھ بننے مُبارک مگر یاد ٲسۍ یاد مےٚ برٛونٛٹھ کَنہِ ٲسۍ نہٕ زیادٕ بیٚہوان ہتا مےٚ برٛونٛٹھ کَنہِ ٲسۍ زیادٕ بیٚہوان دوٚپُن محبوٗب کیٛازِ دوٚپُن مےٚ آسہِ ژےٚ کُن وٕچھِتھ پیٚوان پیٚتٕر یاد مےٚ اوسُے شفیٖق پیٚتٕر حضرت حمزہ تٔمۍ حظ چھے میانہِ باپتھ خوٗن وولمُت تٔمۍ حظ چھے پانس ٹُکڑٕ کٔرمٕتۍ سُہ اوسُے مےٚ ٹیوٹھ پیٚتٕر ہتا کٲما کٔرزِ کلمہ پوٚرُتھ
اسلام خدا کری گناہ مگر مہربانی کرز میں برو کنیز نے بیہون میں آئیسی پیتر پیون یاد یوز پس پشت بیہون پائی بڑز نبیس پت کن حد پات ونیس ایک دو امی حمزہ دون میانی محبوب میشا کرمیت کم غلطی کفرس مز میشا کم غلطی کرمز یہ چوا میشا کم غلطی کرمز آنسا غلطی ہے گئی واریا دبن واشیان نبی تاجدارو میشا کرمیت کم گونا میشا گمس کم غلطی اتمن چا غلطی حمزہ چون پیتر کیا کرو دبن وہیں کر تو خدای از دعا خدای گس میں ون تس کام ہین تس کام ہین پروردگار گس میں سو کام ہین یم سیت میں خدا تو گسیا خوش تو وقت نبی تو گسیا خوش یہ کس گسم یون تو شو یہ شو دعا کرنا واشی وی کم پاتے ایمان آننا دبن میں آنے نبیوں ون کردم دو میں گیا کم غلطی میں گوا کم آتور ون گسم خدای ہون کام تیس سیتی گسم گسم روز خدای تو گسم روز حضور علیہ السلام کرز دعا اللہ اللہ مگر خدایان کس کام ہے کام کیا ہے مسلمہ کذاب یہ تاجدار اس پت کر نبوتک دعوا نبوتک ایمانیو بچوس نبی مسلمہ کذاب چنا حضور علیہ السلام سے پت کریو ایم کیا دعوا نبوتک دعوا فرماون جنگس اندر چھ یوہی واشی دعا کرسنا نبی دعا کرنے عرضی کر یوہی واشی آو یمی نیاز سید حضرت حمزہ کرنا شہید تیمی نیاز سید تیتھائی کو ترون امس مسلمہ قذاب است یہ قرآن ایتھی قتل یہ قرآن ایتھی امسی ترون تیتھائی کنیاز یہ کام حسس تیمی تلوار سید کن پروردگاری اللہ امس حمزاز تروز امید امس تادو پروردگار ترونیس مینی رحمت مگس نا امید سیتم پزا نا امید گسن گناہ گئی مگر خدای یہ پروردگار یہ غفار شتا چو خدای قہار یہ نا تو قسمت بے کرسانو یہ نا دبی خدای چو غفار بکر گناہ نا نا یہ نا خدای تو قسمت بے خدای یہ غفار چو تچو سزا دے گناہ کرک گناہ کرنے سے دل گسن مرد رزق میں کرنا سنی توفیق طاقت وول چھ خدا چھنے طاقت وول کس خدا سی غفار سچ رحم کرن وہ تندی رحمت سے جائز دنیا تندی رحمت سے جائز پکن مگر اگر سائن کرتو تو خدای دیوت ناراض کو وہ عذاب بھی دینے والا ہے چھنا سو خدای کرن اس پر سیر نہیں رہا یا جماعت اس پر رہا دونوئی چیز تھوین مد نظر خدای شو غفور تو خدای شو قہار خدای شو رحیم تو خدای شو جبار تو سو جو سزا دینا وقت یہ یم دونوئی چیز خدای سندس بندس روزن نا اچھن دھر یہ کرن کو نا تو یاد پروردگارا اس بچاو گناہ نشان خدای شو طاقت ہو چھنا آز ہون نا طاقت اسرائیل ہونا اللہ تبارک و تعالی کرن دشمنن نیست نابود مسلمانن کرن حمت عطا طاقت عطا صلی اللہ علیہ یا اللہ صلی اللہ